haben, nämlich morgen diesen Pott, dann brauchen wir heute eine 100% defensiv richtig geile und richtig engagierte Leistung. Wir brauchen eine ruhige Bürde, wir brauchen kluge Entscheidungen nach vorne, mutiges Hockey, Durchschlagskraft, kluge Entscheidungen und Männer. Typisch deutsch, okay? Typisch deutsch. Alle nach hinten, gut verteidigen, nach vorne clever. Und dann holen wir uns morgen das Finale. Heute ein Topfleisch. Maar dan het allerbelangrijkste, ja, dat is onze uitstraling in de press. En die hebben wij nu. Dat is fantastisch. Ja, want hier staat er één, daar staat er één en daar staat er één. En als je gewoon daar durft te staan en daar durft te staan en daar durft te staan, dan raken ze in paniek. Ja, wij kunnen het hier makkelijk, we hebben een laatste man extra, we kunnen dat hier regelen. Ja, op het einde, op links ging hem nog even mis, want Jeffrey stapte terug geloof ik. Ja, maar gewoon die vleugelspitsen durven hoog te spelen. Dan heb je uitstraling en dan pakken we die ballen af. Ja, ze leveren veel in. Hup, daar gaat hij.